bahlobo ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami ngoVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Isitatimende-ke esitaza laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana esiveza ukuthi-ke uJabulani Khumalo lo owabhalisa iqembu i-MK usexoshiwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kusolakala ukuthi-ke le sitatimende wey'ngane zakwethu-ke kunabantu-ke laphana-ke abazama ukuphazamisa-ke ukukhampeyina kweqembu-ke laphana-ke i-MK. Imibono yabantu-ke le evezwa abantu ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi-ke laba-ke abathanda i-MK. Bathi akulona iqiniso, akukwazi ukuthi-ke angamiswa umuntu okuyena-ke ofana nomholi-ke kulela qembu ukuthi angamiswa ngale ndlela nje. Kufana nokuthi iqembu lingelakhe naye-ke uZuma-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuza umbono wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba-ke esikubona laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke kwisitatimende. Ake sidibane laphana kwi-comment section izuvo lakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe, ucindezele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichaneli, siyabonga.